Ансамбль «Сувар» объединил и взрастил около дюжины вокалистов и более сотни танцоров в 2 поколениях. Седагет Керимова создала и руководила ансамблем песни и танца на протяжении 20 лет. Коллектив под ее руководством по праву заслужил свое гордое звание народного ансамбля Азербайджана. Коллектив прошел очень тяжелый путь. Много концертов было в коллективе. Но вот всеми концертами занималась Садагет Ханум. И когда шла подготовка концерта, я видела, сколько энергии уходило у этой женщины. Все, начиная от режиссуры, кончая до репетиционного зала, всем занималась Садагет Ханум. И знаете, когда она приходила, она рассказывала, вот что мы хотим показать в концерте. Она придумывала танцы. Она даже очень часто приходила и говорила: вот давайте сделаем такой танец, вот давайте сделаем такой танец. То есть у нас работа была общая, мы занимались вместе. Вот это вот очень приятный момент, когда ты видишь, что руководитель борется за свой коллектив. В Суваре я уже 10 лет. Сейчас, оглядываясь назад на эту десятилетку, я бы сказала, и Москва, и Турция, и концерты в Баку, и в Шики, и эти фестивали, и эта сплоченность наша, и ребят, и девчонок, и хореографов. Вместе с вами мы вложили столько энергии в этот Сувар, и я надеюсь, что это будет продолжаться. Сувар – это праздник. Спасибо, Садагет Ханум, что вы дали нам этот праздник. Дай Бог вам здоровья. Когда я пришла на эти танцы, для меня танцы были просто хобби. И сейчас, благодаря Садагет Ханум, этот ансамбль для меня как семья. Во-первых, она очень красивая женщина. И как она выходит на сцену, как она себя держит и как люди ее любят. Это женщина, которая умеет добиваться цели и обязательно достигнет самого наилучшего. Ритмы, отзывающиеся в каждом стуке сердца, мелодии, которые никогда не забываются. Седагет Керимова – композитор и автор слов более сотни песен, нисходящих с уст лезгин по всему миру. Яғиястха лезгин кадалилига и мақамдин аламат тезкилига. Садагет Керимова лезги халктин тарихта чехе харфери кханватуария интор. Лезгирис чунчирнвади жигли кақуна дидекис сехнедис агади час диде валади час чехе валади чун лезги халктис канаради Садагет Ханумия. Қат сала ванизеки Садагет Ханума сувар туарала куалтикюрна. Анк олис ада вичи веледар котна. Ан веледарни чуя сувара қатнва вири рушар гадаяр. Ин қат сиз чина Садагет Ханумова парашет чирна. Ада час диде динч алканарна. Ада час қастунал кеви хунвушета чирна. Ее книги на книжных полках библиотек, домов, школ, издательств. Ее творения пройдут через века. Ее произведения будут вдохновлять еще не одно поколение. Из-под пера Седагет Керимовой вышло уже 26 книг, каждая из которых нашла многочисленных почитателей. Mənə elə gəlir ki,
Sədaqət xanım haqqında mən saatlarla yox, günlərlə danışa bilərəm. Onun ucalığını, onun son dərəcə yüksək qabiliyyət sahibi olmağını, düzgün insan olmağını mən az qala ilk görüşümüzdən anlamışam. Ümumiyyətlə o hər şeylə fərqlidir. Yorulmazlığı ilə insanı heyrətə gətirə bilər, hünəri ilə insanı heyrətə gətirə bilər, dostluqda sədaqəti ilə məətəl qoya bilər insanı. Yəni insanın qəlbində bu qədərmi genişlik ola bilər, insanda bu qədərmi qabiliyyət ola bilər, insanda bu qədərmi istedad ola bilər. Mən onun varlığı ilə, həyatımda özünə məxsus yeri olmağı ilə həmişə fəxr eləmişəm və bugün də fəxr eləyirəm. Həm də ona görə fəxr eləyirəm ki, onun qələmi olan məhsulların son dərəcə maraqlı, son dərəcə insani yazıların, mövzuların içərisində olmuşam, redaktor olmuşam, naşir olmuşam və hər dəfə də heyrət içərisində, böyük hörmət içərisində o təəssüratlarla ayrılmışam. Sədaqət xanım dəryadır. Yəni bu insanın damcısını götürməklə olmayacaq. Bu insanın sonsuzluğu, genişliyi ölçüyə gəlməzdi. Təbii ki, Azərbaycanda hər yazıcıya, hər ədibə biblioqrafiya tərtib olunmur. Sədaqət xanım Kərimovanın çoxşaxəli yaradıcılığını nəzərə alaraq Azərbaycan Milli Kitabxanası 2014-cü ildə biblioqrafiya tərtib etməyi qərar aldı. Qafqazda ən böyük kitabxana olan Azərbaycan Milli Kitabxanasının bu yazıçıya, şairəyə verdiyi dəyər tam mənada burada öz əksini tapmışdır. Təbii ki, biblioqrafiyada öz əksini tapan bütün əsərlər Azərbaycan Milli Kitabxanasının fondunda mühafizə olunur, oxuculara çatdırılır. Sədaqət xanım öz yazıçılığı ilə, öz yaradıcılığı ilə Azərbaycan ədəbiyyatında önəmli yerlərdən birini tutur. Onun yazdığı hal, qürub, ağ-qəm əsərlərini oxuyanda kitabı əldən yerə qoymaq mümkün olmur. Onda olan iki ən əsas xüsusiyyəti vurğulamaq istəyirəm ki, Sədaqət xanım gözəl mənəviyyatı olan bir insan, bir qadın və alicənab bir şəxsiyyətdir. Четверть века. Самур в каждом лезгинском доме. Эта газета хранит историю, культуру, язык лезгин, их самобытность. Седагат Керимова более 22 лет является главным редактором этой уже легендарной газеты. Yaxşı isə Sədaqət xanımda Azərbaycan çapxanada qolaqız. Vişnik əhəl vilayəti qolaqız. Sədaqət xanımqa qəzetdə redaktor kizni Luhuzcada qavini dərəcədə avay redaktorya. Ada qad ise Samur gazeta quduz. Zakiz Sədaqət xanım taxayda sadavanik evdə Samur gazet aqudujec. Sədaqət Kərimovada qolaq sadlan ala aday qolaqdır. Ada sağıla saşmut qolaq idi. Ansambl tükörna, amqatsız lizgana. Ada gazeta xudzva, qan aygisi gazet laqizguz. Ada hin qolaq ilə qurda paraleldiz, virik qolaqar qısandiz idi. Sədaqət Kərimova ham redaktori, ham üçün qolaqdarı dostiya. Ada üçün qolaqdarı qayğucu qoda. Zun çalağı ki Sədaqət xanımda qadir çıxaldiz cizva. Çin jədidiyyə və gələcəkdə çıxaldı tarixdə Sədaqət xanım Çexisa qəhrəman kizamobda. Определить основную деятельность Садагат Керимовой невозможно. Грани ее таланта проявляются во всем. В публицистике, музыке, этнографии, режиссуре, журналистике, составлении словарей, словом, во всем, за что она берется. Феноменальность Садагат Ханум отмечена множеством престижных премий, которые, однако, не способны измерить всю глубину и значимость ее творений. Уважаемый Садагат Ханум, я искренне и сердечно поздравляю вас с вашим юбилеем. Вы удивительный человек, широкой души, большого сердца, человек-оркестр, я вас называю, потому что вы и писатель, и поэтесса, и композитор, и исполнитель, и руководитель сразу нескольких творческих коллективов. На вас приятно равняться. Вы мне помогли постичь и полюбить Азербайджан, за это вам отдельное спасибо. Действительно, вы уникальная женщина, и то, что вы делаете в плане развития дружбы, отношений между Азербайджаном и Россией, за это вам особая благодарность. Будьте счастливы, здоровья вам и дальнейших творческих успехов. Садагат Керимова – гордость своих современников и будущих поколений лезгинского народа, сохранению национальной культуры которого она посвящает всю себя.
От имени представительства Республики Дагестан в городе Баку Азербайджанской Республики поздравляем дорогую Садагат Ханум с юбилейной датой. Садагат Ханум внесла огромный вклад в дело развития культурных связей между республиками Азербайджан и Дагестан. Этот вклад высоко оценили в республике. Глава Республики Дагестан наградил ее медалью за любовь к родной земле. Садагат Ханум является хранителем лезгинской культуры, литературы, традиции, самобытности. Она многогранным творчеством своим доказывает свою огромную любовь к своему лезгинскому народу. И эта любовь взаимна. Мы желаем в дальнейшем Садагат Ханум неиссякаемого вдохновения и новых творческих успехов. Mən bu günləri həm Sədaqət xanımın dostu kimi, həm onu sevən bir insan kimi, həm onun şəxsiyyətinə ifadə eləyə biləcəyimdən çox-çox artıq dərəcədə qiymət verən bir insan kimi onun gələcək uğurlarının hələ qarşıda olduğuna inanıram. Heç şübhəm yoxdur ki, onun adı daha ucalardan gələcək. Heç şübhəm yoxdur ki, o daha yüksək zirvələri fəth eləyəcək. Zas inaq ansambldə torçalaq Sədaqət xanımaz, baraq an sağraylı ozqanzva. Sədaqət xanım, çündi dediz xayiyu çazvirides mübarək ray. İq agahdə Sədaqət xanımın qanırqut kitab çapda qatnav. Çazqandakı adam vişla kitabını qatıray. Vişla kitab qatın badal çına vişsa ümrət alabzı. Adı çadın sağval, madnə çıxı aqal qanad alabzı. Sədaqət xanım, vuş qısan ya çaz tünəva. Çündi dediz xayi yox mübarək ray. Arzu edirəm ki, Sədaqət xanımın burada öz əksini tapan əsərlərindən sırası artsın və biz də bir kitabxanaçı kimi, ədəbiyyat sevər kimi, oxucu kimi onun əsərlərindən zövq alaq. Sədaqət xanım, yubiley mübarək ray! Завещано мне предками беречь родное слово и родную речь. Я эхо краткое, лишь нота в мелодии лезгинского народа.